Pagka dia pakai sa iyo kay mana pagka dia sama na keluar ayam mana masalah na pakai sa. Dia kay ayam mana na kalau di kapal mabusay na ayat dalil saya nakagili na puro simpak aknab akidah na ayat dalil saya nampak Quran, hadis, ijma, qiyas. Siya ko akidah na tulog da pun qiyas. Iman to na ayam ana na sa tiba ayam na pakai sa. Bagay ka sa ayam ana na dalil. Udi na ayam ana na bagay ka sa dalil sa ini safar sumaulidun nabi dikasdas la ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali mudda'i o ay sekali pagkabigay sa dalil sa ayaw manana haram sukyas das lako ayaw manana nabi Quran, hadis, ijma, qiyas. Masya Allah. Bagaimana dia memberi soal na antara yang memberi pagkabigay sa dalil sa haram sosial? Agnari أيك حرم الشيابون علة الحكم تدور حول العلة يكي ما masuk dalam ulama naftur wallah haram الشيابون haram semariwana haram suhtanduina haram ayabu pitirayana kullu muskir haram ya basar launa qatuna kullu muskir na haram ayaban الشيابون na bumandak sa panganan sa utak keentirian يجي مع علماء التنبيه بالأدنى على التعب. أني دليل ما بيسوي احتفال، ما بقول تطلع، أيك كذا أنتوا نسوي احتفال بدعة. أتيتك تنوع كل إحداث في الأمور التعبدية بدعة. العبادة التي لا تستند إلى دليل معتبر شرعي بدعة. التقرب إلى الله بما ليس له أصل بدعة. أتينا بقى سريع، بيمبم لا دليل. Pikirun nabi kullu bid'atin dhalalah betul aki pengirau ka ayo bisa apakah haram aku syabu na wad nagir di wallah innama syabu haram innama tulqa dan kina bisa begat na pwede mapasa kedua yang nak pakai bersedang bila buka andi dalil sa Quran ijma qiyas hadis sa kaya mana sedang kilabakaw Rasulullah khusus mga sahaba na bid'ah ay ipapasok ko na raga dalil ko siya ay manasunan niya sumod dari sublog dari sapar dari sublog dari sapar ipanar agasta na lupa gipin dia kaya basta ada gelap kau nabi simbol namun kan gelap ibaratnya dan pagbangku idil Allah iday apa kamu pagbang wah simbol tu apa pagbang ati dia pagbang nabi syaidan na sekali pagbang basta simbol ini gelap nabi ingat gelap akidah yang gelap kaya posatan orang pikir ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum wa ma nahaytum anhu fantahu. Oh, itu ide. Basta apman ini bagian al-umur ad-dunyawiyah ana dadagya basan karat. Pamulaan kanudin sa lamu na pumulaan pangin sida kanudin. Jangan pagkatuan niyo sa sida isat asar kadikan makarumpak sa dalil. Ibarat kadikan maka Woi, lain kaya kira Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dari Nabi dah isyarat ya Rasulullah pamula usah ila wasyan pakasar rasa sebagai tidak. Ya akhi. Kaya mana mutabidaan asik wa gama. Usim kaya kasih kasar rasa sebagai. Si kasar rasa sebagai tali kuda dengan Ka'bah, si nak tadi. Jadi tidak. Pernah pimpinan kaya barat enam suka sangat rasa sebagai tali kuda dengan Ka'bah takkan ubah ila Allah bidah. Ubah pemula ini bagi aku nabi udik nak belai kamu nak kena belai itu sisi waktu dalam wali nabi belai kamu lagi asal ada dengan tahu sakaros basta ini bagi aku nabi si itu al-umur dunyawiyah kenapa dengan bidah dilepas ini asal tadi makarum paksa dalil barat mengutama kaidah la dharar wa la dirar dah banyak karupan di pengap binasa di pengap binasa salah karupan ubah mana ibu mesti ngasih pius dia salah
Wah, arsala ni anti Suhaimi. Nah, apa yang ini kita tepat? Last question. Adakah ayam anak ketul akitab? Si kumakitab kamang asyari. Wai ibidru kami asaya mana maulidun nabi nasimba. Sama na itu ketemu kami nasimba maulidun nabi. Ha? Pati ibadat. Anda kumakitab kami. Wai ayam anak na bidru kami as maulidun nabi na ibadat. Wai sama na patuna yang mau di rumah patuna yang ada. ABC na kitab. Oh. Baik. Sabon sa kitab. Sa ano to? Nasu ihtifal di maulid Nabi ta'zim si Nabi nasim bana. Mata wallah apias kanub di sini nadir na makaturong sa bidisimba berdenan santo tahun ana Muhammadur Rasulullah. Ingat ta'zim wa tu'azziruhu wa tu'aqqiruhu. Simba kanan kena benar mata alang-alang simba kami usuluddin. Simba nan ayat apa bid'ah ni yang kaki ibentus saluri asyipan sipan sangkut bagawi yakini buat anak kaya dari liu nak lagi miyak alami seks iblis. Nah dia bayar manusia sabu bayar Nabi dah suatu suka bayar Nabi dah simpanan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Simba kanan atit pilih tak na simba na ayat kebidaannya na kagiya ibsang kutsi kugawi ang kining bawatan ayat pakai siya andi mala agawi ko kining bawatan ko nabi abusok kaya maluwi niya na nabi ino sa kining bawatan yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmah yakin ayat kaya berarti Nabi kung mga ayat na laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula. So mas kaya berarti na rasul Nabi lagi kaya berarti na rahmatan lil alamin. Bas kini buat maka ini panunia. Nah, banyak ketemu ni panunia. Banyak pikir la ilaha illallah. Dah ayat itu kabul lamun ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na lamun na ko kaya berarti na nabi. Na wala pisla-slaan na Panginoon niya. So kaya pakatulong o Jibril, si Iku. Lalu kaya lagi pisla-slaan ang diri wallah nabi. Na inyo pa niyo pisla-slaan. So yawmul furqan, yawmul taqad jam'an. Kaya pakatula o mga Quraysh ang musuh nabi. Si Iku, Raswatu Badr. Niya kada-kada na ayat. Apa yang nabisan wallah. Iya piaman tu dina na ayam mana na ino di sila soal yawma akmaltu lakum dinakum akia taruh tu ya sudah mana tak ada apa nah sini الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Las apakah sebelum na ayam anana anda ko kitab amanga asyari ahlusunnah wal jamaah di ayat ini tegamisi ku maulidun nabi o ay ayang ihtifal maulid o ay nang ayam anana o to ayam anana ganyan ang ato ni kasimba o ay ginan mga tos kapos ito kamu to sa ayam anana na panabasimba dito gamiron diyan saya ang Imam Suyuti sa kitab al-Hawi lil Fatawi as Imam Suyuti na Syafi'i Ash'ari ayat-ayat yang opatian dari magatus abul fi apa kalau abu sanabut na pito sa kitab yan ayam anana mujallad al-awwal tingina ayat na qasd na takarrub ila Allah Ta'ala so ayam na takarrub ila Allah ang kilabag sa ayam anana na di kaluman
na ayam anak pagpapakarani si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ayam anak pipikir niya nung buhay sa kanag-anan ayam anak simba bi'aynihi mismo. Inuto ang iso simba na ayam kung saan simba na ayam anak tahta tadallul. Huwag inuto ayam anak bilang inuto takaruban ila Allah. Ginatakaruban ila Allah natanggal magsalit kalu-kalu na ayam anak natanggal Allah sa ayam anak rapya. Huwag sa ayam anak na langidanan. So ayam anak nakaturo Isa pindulo Isa ay dalil sa Quran sa ayam anak na anamang gelbak amiyang bahu ada ang gelbak ka dakilang patuloy Allah nasubur Allah na lagi ayam anak masuk Isa alaihi salatu wassalam ang ayam anak na dalil sa Quran sa anna bid'ah amapya anto na ikatiro Allah waja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu rafatan wa rahbah ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله بكما نجد أن الله سبحانه وتعالى على بيا مكر إجرادات nanti aku ada di semua khususian ayam nabi yang maulud kalian Aisyah saranon bulimo gukas sibai apim beguilan untuk nada amikiran ayam anak ada amikiran palibatan nabi ada saksian jadi ada yang palibatan nah ayam mana na ayat dari syariat uli na ayaw saya pas anto na ikayang anana kapa usayang ko bida oy paganiro nadaan tala usay ko anto na ikutuan sa agama oy anto na ikayang anana ikutuan sa agama aya agama naginan na kumpleto na samin makasusunod sa iman makasusunod sa kapiya-piya makasusunod sa ayaman ng Islam akan Islam upama ko Islam mo kanaba kumpleto agama upama ko iman mo kanaba kumpleto agama upama ko kapiya-piya mo kanaba kumpleto agama upakan bibida agama upakan bibida lagi dibetuan sa ayaman ng agama yun di ayaman na betuan sa agama yun ko kabihat niya iyan ayam anak ini dari yang sa Quran. Wahai apa ini dari yang Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kanu dia. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala sa anu na ini natiaro ko kagan makanusuko kitiyo ko ay nakapagintaw. Agama niyo si kay nakapagintaw. Wahai ay man nagusyan ko na akan makanusuko limo akan. Pinili akan makanuso Islam agama. Oy. Anto na sabab akin ito sa kita na ayat. Ayat itu riyan na ayat mana na biya kumpleto sa agama. Biya kumpleto sa agama baginan idalilian. So uriyan naging kana ayat, baginan ayat. Ano sa ayat to riba. So ini turun sa dinan ayat na ini turun belum masuk ayat to riba. Kisin po Quran sa ayat to riba kadi biya kumpleto sa agama. Ayat sabab akin ito sa kita ayat. Na ayaw kong minas kinapakapunan ka, natatapos sa kinapitan akan ay kisar. Daya kan ko ano, daga pala risyo ka, or relax ka. Baka ano, supa. Kalma. Silent. Meron sa kinapitan akan ay kisar. Huwag ay manakatibutan ang kita. Agil ka ng ayat na inidali kong Imam Majisu, Agus Imam Malik. Ay mananikan ko Imam Kupatay mo. At kung ipitro Imam Majisu, at sinasabi ang tumalikan, yan ang Imam Malik, yakul, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Ini dari dia itu susutong ko kato eno andre mapipikir sa oy akalay pitro Imam Malik ting Imam Malik sunam yan dagan ko Malik adi dia terol sadin samim bebo si Islam sa bubu na ayat ilahiyah nun namapiyah nasag na natin aminit ayaman na minit na dunia amat ang as Muhammad sallam na yurat yan so ayaman na sukul pesada ayat ang bingkasan na ayat ito Imam Malik na manibtada fil Islam kenapa manibtada fil din ayun katawan yan ang Islam na so Islam na kenapa kumplito taman sa yung masuk iman yun kan ayat ilan kata mau itu satu alam yang kanal at tafsir ilayang ka kung anto na sabab akin turun sa gitan ayat kaayat ini turun na ayat niya pasal ko nabi na ipakiskin doawatan ko asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqamus shalah ita'uz zakat wa shaum ramadan da abul hajj
So kaya pakadaw yan sa Arafah, kami kumplito so kaya mga lima rukun ay Islam apulaus, jadi turun agyan kan ayah. Oy, so ayah dito pa kay ayah manang bagul, gina na manigtad ang Islam, nasot tumadong agama. Gina na dito pa kay ayah mana na bagul, pagi iti ayah mana na betul sa bidah. Ayah agama, akumplito. Na Sahih Muslim Bukhari, gina suliman ko Islam. Numero ko na iman, gusto ay nakapipiyat. Kan dubangkit, ay akan kapantakyan na Islam, iman, gusto mga sunnat ko Nabi. Gina ayam anak betul sa agama. Tumadong ko agama. Ayam mana? Na, gina ko tapiya ko sa inyo, na, kenapa ayah pipikiran ko, na dan nama pun dalam kakamapian ko dunia, pagigyan tarutupan. Ayatnya padahal niya kaman sukun naging buto ayat ng riba. Sa yun timitutur sa kana bagay tipipikir lagi nang kanisabak akin iturunod. Anto na bisik betul sa bid'ah. Oh, anto ay mana betul sa ayat mana bid'ah si ayat mana Islam. Oh, ayat bid'ah. Ayat bid'ah. Kata ya gini. Oh, na ayat mana kitab na sa ayat mana mu'jamul lughah al-fuqaha. Kamu sunay. Napago sa iyo na ito bid'ah. Bid'ah, kullu muhdathatin jadid ala ghairi mithalin sabiqin. Sulaman yambug wa bugu ada lagi dia yauna, ada lagi dia masau Rasulullah. Ma lam yarid 'ala Allah subhanahu wa la 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada tingin ma'anay Allah ko Quran na udan yang penamaanay ko hadis. Wa la 'an ahadin min fuqaha as-sahaba, dapat ma'anay mga sahaba. Wahia ala nu'ay nagina natin na dulu aklasi. Pagkaliyo, bid'ah huda. Bid'ah huda. Ayaw mana na bid'ah yang berbuat. Ayaw mana na mapiyah. Huway, turwan. Wahia ma wafaqat maqasim syariah. Aginan subak kaayun ko ayaw mana na maqasim syariah. Huway. Pagkayo siya ko ayaw mana agama. Wa bid'ah tudalana. Ayaw mo ba bid'ah tudalana. Wahia ma naqabat maqasid syariah. Ayatina bid'ah kadidugan nasuriya karumpak siku ayaw mana maqasid syariah. Anta ku agama na miyarumpakan yan. Nah, ayaw mana dia na mo siya mulungo. Ikan ayaw mana kita sa patunayan sa ayaw mana na tunay usayan ko bid'ah. Dako yung mapakailis sa ayaw mana kita usayan ko bid'ah. Hoy, nasa ayaw mana kita maghumul bid'ah, masagot ako bid'ah. At yung ayaw mana na subid'ah, mga pagalang Islam na ginanam yung bugo, na gunang kaklase. Hoy, ma'ana al-bid'ah, anto na ko ni mana bid'ah sa lugha. Al-bid'ah fil lugha, kaya bid'ah sa lugha, kullu ma uhditha wa quri'a awwalan ala ghayri mithalin sabiqin, sawa'un minha yata'allaqu bi umuri ad-din, aqaiduhu wa ibadatuhu wa muamalatuhu. Ay mana na ayat tingin bid'ah sa lugha, na ginasulaman yambugu ya ibintu paganay ada lagi diyang yauna na malagi dah ginanatin na may kukoneksyon sa natin na sa umurud din ayaw man na siya na may kukoneksyon ko ayaw man na si agama o ay kita nalilat na siya din ko bid'atu syara ayatin ako dito sa bid'atu syara al-madmuma amarata al-bid'atu fi syar'i hiya al-muhdatha al-mukhtari'a allati tukhalifu usul ad-din وتصادم نصوصه وتختص بالامور الدينيه ايكون البدعه ام ينبغي ان يدل الشرع ام يقرب بكسا شرع nanti ayat ini البدعه sisa syara na inan sumiyang bugo biya imbinto ukhalif usuluddin yarumpakan yan sutumadung agama atau itu madung agama libar ko na Islam numero ko na iman ilan ini pa yarumpakan wa tusadimu nususahu na yarumpakan yan sumanga dalil ami daftarun ya bisamanya ayu kama dalil ami daftarun wa takhtassu bil وما علينا إلا البلاغ المبين